Тоқтор, тосып алыңыздар. Алдыңыздарда бүгінгі тойдың жарчысы, маданияттың мықты қызматкері, ақын Манасчы, сөзге чечен тамада Жылдызбек Турсунбаев. Dayandu aytam salamdı, Batkendin eli amanbı, Sağınıp aytam salamdı, Samarkandek eli amanbı, Kıynalbay aytam salamdı, Kızım berip gelişken, Kuda degizgen, Kızıl Kıya eli amanbı, Kıykırıp aytam salamdı, Alatoğ'a jийнalgan, Ak dasturkon jayılıp, Bardığı çın жүрөктөн sıylangan, Kırgızdın eli amanbı. Koldup geldim, men bugün Geldibek'tey ağamdı, Geldibek ağam üylöndüröt, mına Kuştarbek'tey balаңды. Eki jubay tavışıp, turmuşka taştap jatışat, tatıktı bugün kadamdı. Andemese tuğandar, nakey bizdi qarap turgandar, çın көңүлүн burgandar. Aksakaldı atalar, janındağı apalar, eceler menen jezdeler, Aktoyda joluga turgan keskeler, ağalar menen жеңелер, batаңарды berever, jakşı sada uda var, tördün көрkü oluşkan, Kudagı menen kuda var. Mına көңүлдөрдү кулаштап, сезимдерди ырастап, эки жашты кубаттап, дүргүрөтө кол жаап койсоңуздар Куштарбек Аселдин тоюн ачык деп жарыялайбыз. Тамадалар ордосу. Өзгөчө, заманбап, той өткөзүүнү каалайсызбы? Тилинен чаң чыккан тамадалар. Элибиз сүйгөн ырчы бийчилер. Көз жоосун алган зал жасалгалуу. Сапаттуу видео, фото. Сиздер үчүн кызматта. Биздин 7-Кичи району, Юнисалиев көчөсү 173/3. Телефондор 0772 263 463 075 263 463. Тамадалар ордосу, жакшылыктын жарчысы.